Yan, kape mah. Matay. Kucing nyubur kon matay na mabek kopi na mak ni deh. Ina mak. Beda deh. Mabuk roh ha. Anak sudah ni buat kopi. Papilito na patas nila pela mala. Ay madawa. Bermaju dunia. Dongan burokanon. Ngapiga tahun di Taruh ko deh, 5 tahun. 5 tahun. Apa ini? Gak bahagia. Ngama rumah tangga. Jabuna pengen bahagia. Babe ho lalak mau. Hola nalaw na karido tu si susah. Oh, lu mana anak-anak kon nak bahagia. Apa senar, nak pesolong penakut bahagia itu nggak udah. Ini yang mana perbahagia di ngobor. Nang buat tahan yang maksudnya mak. Jadi udah mata mas satu video bulu na berkeluarga ini muli. Ah, malas mau musik bahasa teh, malas mau musik enak kita cek cekalan nih. Tohori. Ang una tutuay ang kumana. Tuburo na eh. Ang nawapi daw ay ko dito ko day. Asa di nga buro na eh. Maningok mga luluwi. Dongan bagudang na. Marumah tangga. Alakanan sudah. Mga marpopo. Yai balala marang marpopo awin na. Aku lala mak terus diir konyo mak. Tulhel sedih heran mga langobat. Kamu nak berapa lama dalam Facebook kok mak? Dia yang paling ngomong nondo, nabi itu tahu nih taruh kubanga, pita nak kon. Kita tuh tahun sabi apa itu terus so tadi do calon heran merasa nomor tugarang gi calon heran. Jol memeriksa di do calon heran, bulu heran nomor tugarang gue rasa makan nang rasa. Jadi setubuh mana ingin orang aku loh. Atoy. Emang na memilih di dohoray na. Tanya Oma terus pembahas. Masih atau pido mai namuli. Oh, mak. Nasolong gue pe ikon nasumani. Yang mungkin, lo ma ikut parmennya mau perjuji. Hindi na ako tiyo buka yun. Lagi bisa mo na maralo to roha. Iya binerek so mo no pinatorak to. Tunggu dia lo mak mo. Ini pas aku mau ada Facebook sendiri, mana bereng ngomong di sini. Mana ngangun dan duduk roha kegiatan dia lalak dia. So no dia pas hudul minum kopi. Tapi dia orang do. Yang duduk raku do. Bereng mah dongam mua kasatarak mi. Nang margel lagi. Dia gua mau boleh semua dia mah, para menurutnya mah. Manusia muli wano nang gua udah. Takut tahu na dapat dia biar tahu aku. Acik nama pikiran on. Kumuli di warung mah. Anak kan biar ngebui din para mudi. Ikon na muli do asa bahagia. Kemuli do asa dong pahopu. Jadi dasar naruh pahopu yang udah marumah tangga ho. Toy mak, dulu pe. Ano nung pala bero Facebook ko ano terus tuh hal sadar dokumen semuanya mudi. Oh, dak pala marupay tahu lain kok madenang dah. Oh, Oke. dia mau pindah